Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize ano makuru. Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu mu ntara ya Kigoma muri Tanzania ziravuga ko zifite ubwoba ko leta ya Tanzania ishaka kuzisubiza mu gihugu cyazo ku ngufu. Batanguye bugara amashuri, bugara ikore maternelle zose ziri kuri kote y'impunzi z'abarundi. Segondere zose barazugaye, ubu nta segondere ihari, nta ikore maternelle ihari. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare iravuga ko ibikorwa by'ubuvuzi byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byazahaye cyane kubera umutekano muke. Umuryango mpuzamahanga w'abagira neza b'abaganga batagira imipaka urimo gufasha Uburundi mu guhangana n'ikiza cya kolera, uravuga ko ufite icyizere ko icyo kiza gishobora gukumirwa. Tuhafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri we mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu, turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngyumva hamaze kutugezaho muri make y'amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa za Perezida Trump n'abategetsi bo hejuru mu Misiri na Katari bahuye ku munsi wa gatatu w'ibiganiro hagati ya Israel na Hamas mu buryo buziguye bigamije kurangiza intambara i Gaza. Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru muri Hamas yavuze ko hari icyizere ko hari bugerwe ku masezerano. Inkuru ya Yolande Neri muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Abafise igihagararo kinini muri ivyo biganiro ubu nabo babigiyemwo. Intumwa za Trump, Steve Witkoff n'umukwe wiwe Jared Kushner bari muri ico kibanza c'ingenzi co ku kiyaga gitukura, hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa Qatar n'abakuru b'inzego z'igendereza za Misiri na Turkiya. Gushika ubu ibiganiro biziguye vyo muri iyi ndwi bitegekanijwe gushimikira ku nzira zo kurangiza intambara muri Gaza imaze imyaka 2, kuvana ingabo za Israel mu ntara ya Gaza no gukaba imbohe n'abapfunzwe. Umutegetsi wo muri Hamas yabwiye BBC ko urutonde rw'abapfunzwe ishaka ko barekurwa rwarungikiwe Israel. James Comey wahoze ari umuyobozi w'ibiro by'iperereza FBI muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yireguye ahakana ibyaha aregwa mu kirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha. Bwari ubwa mbere yitabye mu rukiko kuva yashinjwa ku mugaragaro mu kwezi gushize kwa 9 icyaha cyo kuvuga ibinyoma n'ikindi cyo gutambamira ubucamanza. Yasabye guhabwa iburanishwa rinyuze mu buryo bw'inyangamugayo zitoranwa n'urukiko mu kizwi nka jury. Mbere yuko ashinjwa, Perezida Donald Trump yari yasabye ku mugaragaro umushinjacyaha mukuru wa leta Pam Bondi gukurikirana mu mategeko benshi mu batavuga rumwe na Trump barimo na Bwana Comey, mucyo abanenga babona nk'ikimenyetso cyeruye cyo gukoresha ubucamanza nk'intwaro. Ubutegetsi bwa Trump bwo buvuga ko ibi byerekana ko nta muntu uri hejuru y'itegeko. Amnesty International yasabye guverinoma ya Tanzania gutangaza bwangu amakuru y'uwahoze ari umudiplomate wahindutse utavuga rumwe na leta Humphrey Polepole. Umuvandimwe we aravuga ko yashimutiwe mu nzu ye i Dar es Salaam ku wa mbere. Amnesty yavuze ko ababikoze bagomba kubiryozwa. Bwana Polepole yari ambasaderi wa Tanzania muri Cuba kuva muri 2013, ariko yeguye kuri uyu mwanya mu kwezi kwa 7 ashinja guverinoma ye ihonyorwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Kuva icyo gihe yanenze cyane leta y'ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan uri gushaka indi manda mu matora ateganyijwe muri uku kwezi. Guverinoma yakajije ibikorwa byo kwibasira abatavuga rumwe nayo. Igihembo cyitiriwe Nobel mu rwego rw'ubutabire cyangwa chemistry cyahawe Susumu Kitagawa wo mu Buyapani, Umwongereza Richard Robson n'Umunyamerika w'amamuko yo muri Jordania Omar Yogi. Aba bahanga batatu muri siyanse bagabanye igihembo cya miliyoni n'ibihumbi 200 by'amadolari kubera gukora uburyo bushya bushobora kwifashishwa mu guhunika indi myuka yo mu rwego rw'ubutabire.
iyi myuka rero nayo ishobora gukoreshwa mu gufata imyuka ya carbone dioxide mu guhashya ihindagurika ry'ikirere cyangwa igakoreshwa mu kubona amazi avuye mu mwuka wo mu butayu. Profesa Heiner Linke akora mu kigo gitanga igihembo cyitiriwe Nobel mu rwego rwa siyansi, Swedish Academy of Sciences. Igice gito cy'iyo myuka gishobora kubika umwuka wa gaze mwinshi mu hantu hato. Utu tuntu tuzwi nka metal organic frameworks dushobora gusubirwamo mu buryo busa n'ubudashira. Ibyo bikabyara ubushobozi butarangira ku nyungu zikomeye z'ikiremwa muntu. Aya ni amakuru ya BBC. Guverineri w'intara ya Belgorod mu Burusiya yavuze ko igitero cya misile cya Ukraine cyagabwe mu murenge cyishe abantu 3. Vyacheslav Gladkov yavuze ko undi muntu umwe yakomeretse. Yatangaje ko abakozi bo mu rwego rw'ubutabazi bari gushakisha abantu bashobora kuba bagotewe mu nyubako yasenyutse igice. Ethiopia yashinje umuturanyi wayo Eritrea n'umutwe wahoze ari uw'abarwanyi baharanira ubwigenge mu karere ka Tigray People's Liberation kugambana mu gushoza intambara ku butaka bwayo. Bibaye mu gihe ubushyamirane bukomeje kuzamuka cyane hagati ya Ethiopia na Eritrea bushingiye ku bisabwa na Ethiopia, igihugu kidakora ku nyanja, kubona uburyo bwo kuyigeraho ikoresheje icyambu cya Eritrea. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia yatangaje ibi mu ibaruwa yawoherereje umunyamabanga mukuru wa Loni muri uku kwezi. None ubu iyi baruwa ikaba yashyizwe ahagaragara. Jacques, urakoze Prudent Sengiyumva. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières risanzwe ririko rirafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi mu guhangana n'ikiza cya korera. Rifise icizere ko ikiza cya korera muri ico gihugu cy'u Burundi gishobora kuneshwa. Umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe mu Burundi Adelaide Uwabo yemeza ko ibikorwa bitandukanye bariko bakorana n'abandi biriko biratuma umurindi w'iki kiza ugabanuka, cyane cyane muri komine Cibitoke cibonekejemo cyane, hamwe kandi no mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzi wacu Bernard Bankukira wo mu biro bya BBC Nairobi yavuganye nawe amubaza uko ibintu byifashe mu karere ishyirahamwe arongoye rikoreramo n'inzitizi bahura nazo muri ico gikorwa. Dans les localités où on opère, dans la commune de Cibitoke, mu turere dukoreramo kugeza ubu umurindi w'iki cyorezo usa n'uwagabanutse. Waragabanutse kuko ubu turimo kubona ko imibare y'abandura nayo irimo kugabanuka. No munsi nk'ubu turi mu cyumweru cya 5 kandi tumaze kubona ko kuva mu cyumweru gishize imibare y'abandura irimo kugabanuka. Rero umurindi urimo uragabanuka kuko harimo ibirimo gukorwa. Aha twavuga nko kuvura abarwayi ndetse no gushishikariza abaturage cyane cyane, ariko kandi hariho n'ubundi buryo burimo burategurwa kugira ngo hatazongera kubaho kugaragara kw'iki cyorezo cyangwa se ngo gikomeze kwiyongera hirya no hino mu gihugu. None hari ingorane muhura nazo muri urwo rugamba rwo kurwanya ico kiza cya korera? Ibyerekeye inzitizi ni ibyo byose bituma habamo kwiyongera kw'abandura korera, ni ibyo byose bijyanye no kutagira amazi meza, kutagira ubwiherero, ariko kandi n'ibindi bijyanye n'isuku. Ubu rero turimo kuzishakira ibisubizo ku ruhande rumwe mu gukorana n'abandi. Aha twavuga nka Croix Rouge Burundi, ariko kandi hari na Regideso aho muri iki cyumweru gishize yakoze uko ishoboye kose igatanga amazi mu midugudu itari yafite. Dans les collines qui manquaient de l'eau. Dukomereze muri Tanzania aho impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu mu ntara ya Kigoma zivuga ko zifite ubwoba ko leta ya Tanzania ishaka kuzisubiza mu gihugu cyazo ku ngufu. Aho ngo ni nyuma yaho hafatiwe ibyemezo birimo gufata amapikipiki, hakamurizo nyiko kandi harimo no gufata amapikipiki narimvuze muri iyo nkambi, kugara amasoko hamwe n'amashure amwe namwe. Impunzi zikavuga ko ivyo bisa nuko ari amayeri ya leta ya Tanzania yo kuzirukana. Iyo nkambi ya Nyarugusu irimo impunzi z'Abarundi zirenga 140. BBC gahuza imiryango yashatse kumenya uko ibintu byifashe maze ivugana n'umwe muri izo mpunzi uri mu nkambi ya Nyarugusu uvuga ko yitwa Frank.
ego ivyo bintu birahari, turi muri situation itameze neza, ubwoba ni bwinshi, hari ibibazo bikomeye cyane aho bitahura. Hari umukoloneli watubwiye ko ujejwe operation muri iki gihugu, atubwira ko hafashwe ingingo ko dutegerezwa gutaha mujejwe, kandi ko birimwo. Avuga ati muri iyi minsi mugiye kubona ibintu bikomeye cyane kuri mwebwe, iciza nuko mwafata ingingo mugataha mukiri beza, mutarabona amahano nk'ayabaye ku banyarwanda canke ku barundi ba 2012 mu makambi ya Mutabira. ubwo uwo mukoloneli uvuze wababwiye ko hafashwe ingingo yo kwirukana impunzi z'abarundi, ni ibanga bibiye cyangwa ni icyemezo leta yafashe kirahagaragara? Ntabwo twamenye ko atari ibyo akuye muri leta, kuko ni umutegetsi ukomeye cyane, kandi yatubwiye ko mu byo ajejwe operation mu gihugu. Aratubwira ati nimutafata ingingo kugira ngo mutahe, mugiye kubona ubunyene bwa vuba ibiba hano muri izi kambi, kuko mu byo njejwe ni operation, kandi mutagiye murabona ibyabaye ku banyarwanda, murabona n'ibyabaye Mutabira muri 2012. ubwo kandi avuye hano hari ibyaciye bitangura kuboneka hadaciye n'iminsi 2. ariko nta cyemezo kirahagaragara kiri hanze cya leta ya Tanzania kibasaba gutaha. Icyemezo barabitubwiye akatari gake, amanama yose yagiye kugwa hano. Hariho nk'uyu ujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu Sudi Mwakibasi, hari ba John Warioba, ba Muratibu bajejwe ibikorwa nyene by'impunzi hano muri intara ya Kigoma. Hari n'abandi bategetsi batari bake bagiye baza batubwira ati harageze ko mufata ingingo mugataha. Rero mwene ariko ibyo ni ibya kera twagiye tubyumva bakabivuga, ariko bigahagarara. Ngenda kubaza nti hari icyemezo gishya kiri hanze cyasohotse? Icyemezo baratubwira ko ari itegeko bahabwa nabo na leta, abo bo muri MCA baserukira leta hano mu ikambi. Bavuga bati twebwe duhabwa amategeko kandi tukayashira mu ngiro. Ni leta, kuko turi mu maboko ya leta ya Tanzania, kandi ibiriko biratuba ko gushika uyu munsi tuvugana ntabwo turumva ijwi rya leta ribyamagana ngo ribyanke kubiriko birakorerwa impunzi. None mwarabajije muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bababwira ngo iki? Twebwe mu bushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu ntabwo dufise uburenganzira bwo kubabaza, kuko bafise ababaserukira hano mu ikambi baserukira leta. Abo nabo nibo badutuma ko bakadukoresha amanama batubwira ibigezweho kandi bitegereza gushirwa mu ngiro. Nyuma yaho uwo mukoloneli asa nk'ubibiye ibanga akababwira ko hafashe ingingo yo kubirukana, hakurikiyeho iki? Hari abantu batangiye gufatwa barirukanwa? Ibyakurikiye batanguye bugara amashuri, bugara ekole materinere zose ziri kuri kote y'impunzi z'abarundi. Segonderi zose barazugaye, ubu nta segonderi ihari, nta ekole materinere ihari. Bazugaye mu cyumweru gishize ryari? Muri iyi ndwi nyene turangije. Niba Tanzania ivuga ko mutaha, mwe mufite izihe mpungenge zituma mudataha mu Burundi, ko abategetsi b'u Burundi bavuga ko igihugu ari amahoro, ko kiteguye kubakira? Twebwe turafise impungenge na cyane cyane ku mutekano wacu. Umutekano, umuntu afata ingingo yo guhunga aba afise ikibazo gitumye ahaguruka agati igihugu agahunga. Nta muntu ashobora guhatira umuntu gutaha ku nguvu cyangwa ngo umutorukire ahitemwo gufata ingingo yo gutaha atarabyipfuza. Imwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Ukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Dukomereze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu cyegeranyo gishya cyerekana uko ibintu byifashe mu burasirazuba bw'icyo gihugu, komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ku isi CICR mu kwezi kwa 9 yasanze 85% by'ibigo by'ubuvuzi bifite ikibazo kibura
ry'imiti y'ibanze ikenerwa cyane, aho ni mu gihe hafi 40% by'ibyo bigo byaratakaje abakozi bo mu buvuzi. Izi akaba ari ingaruka zatewe n'umutekano muke nawo watewe n'intambara ivugwa muri ako karere. Mu kanya kashize navuganye na François Moreyon ayoboye CICR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangiye hambwira uko ibintu byifashe. Alors écoutez, le CICR iherutse gukora kuva itariki 2 gushika itariki 10 ukwezi kw'icenda icigwa co kuraba uko kuronka ubuvuzi bw'ibanze kwifashe ishingiye ku mavuriro 240 mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo. Ico cigwa cakurikiye ikindi twari twakoze mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'indwi ku mavuriro 109, kikaba cerekana ko ibintu bimeze nabi cane, haba ahagenzurwa na FC M23 haba ahagenzurwa na leta. Uko ibintu vyifashe vyari bikwiye kwitabwaho cane uko bishoboka, kandi abantu bakumva yuko bimeze nabi cane, kuko ngaha tuvuga amavuriro ashika ku 80% twasuzumye ugasanga aheranwa n'imiti. 40% y'ayo mavuriro nayo abakozi bakaba barayahunze. Tugeranije no mu kwezi kwa kane 71% y'ayo mavuriro niyo yaheranwa n'imiti. Urumva ko hiyongeye ko 18% muri ayo mezi aheze. Ikindi giharuro gitegerezwa kudutera umutima uhagaze nuko mu kwezi kwa kane 37% y'amavuriro yaragifise abagira neza bayashigikira. Ubu hakaba hasigaye 20% gusa y'abagifise abagira neza bayashigikira kubera ikibazo c'uburyo bwo guhangana n'ivyo bibazo. Ni izihe mpamvu z'ingenzi zituma inzego z'ubuvuzi zarazahaye cyane muri kariya karere? Alors les facteurs sont multiples. Imvo ni nyinshi. Ubu mbere hari kuba uburyo abatanga imfashanyo baronka bwaragabanutse. Bamwe baragabanuye ibyo bahora bakora, ibindi barabihagarika. Hari n'ikibazo cyo gushikana ibintu aho ushaka mu gihe hari ibibuga by'indege byugawe kandi byahora bikoreshwa mu kuzana iyo miti. Hari rero n'imirongo y'urwasiro rw'abagwana iba inzitizi hirya no hino mu gushikanayo iyo miti. Uko mubibona rero imvo ni nyinshi. Comme vous pouvez le constater, les causes en sont multiples. Watubwira muri make imwe muri iyo miti y'ibanze ikomeje kubura? La situation est assez disparate. Ibintu ntibyifashe kumwe hose. Ku ndwara zimwe zimwe ibintu byifashe cyo kimwe hose, aho tuvuga imiti ya malaria, imiti y'igituntu, yo gufufahaza sida, incanco, imiti ihabwa abasamanijwe ku nguvu. Iyo muri rusange usanga yaraheze. Hari n'ingaburo kubarya nabi. Uretse ivyo bivanye n'ivuriro, hari aho usanga baraheranywe na za antibiotike n'indi miti nkenerwa cane, ariko aho rero ibintu bivana n'ivuriro iryo ari ryo. Turashariko turagira urutonde rw'ibyo twasanze bibura. Nous sommes encore en train d'établir la liste des carences constatées. None CICR rishaka ko hakorwa iki kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti? Alors d'abord il faut Ubwa mbere ho ni ukubanza gutora inyishu y'ingene imiti ishika yije. Hanyuma ni ukuraba ibintu abanyagihugu bakeneye cyane kurusha ibindi, kuko ku mafaranga abafasha bafise ntibagishoboye gufasha icarimwe ibibazo byo gukingira hamwe n'ikibazo c'ingene ubuseruko bwa Kongo busanzwe butunganijwe. Birakenewe rero yuko abandi nk'abo mu iterambere bazana inyishu z'ingene ako karere gateye zofasha kugarukira inzego z'amagara y'abantu ubu zigeze aho zananiwe. Auquel fait face un système de la santé qui est à bout de souffle actuellement. François Moreyon yoboye CICR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Saa 11:48 ku masaha ya hano muri studio za BBC Londres, saa 12:48 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
ndabashuje bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu mikino y'amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ku mugabane wa Afurika. Imyanya 7 mu gikombe cy'isi kizaba umwaka utaha niyo isigaye guhatanirwa ku makipe y'umugabane wa Afurika mu mikino iteganyijwe kuva uyu munsi kugeza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha mu matsinda atandukanye. Amakipe 9 azaba yabaye aya mbere mu matsinda yo yemerewe itike ako kanya. Maroc na Tunisia nizo kugeza ubu zimaze kubona itike. Ikipe ya Cape Verde ni imwe mu makipe ashobora gutungurana ikabona itike y'igikombe cy'isi. Ni mu gihe amakipe amenyerewe cyane Cameroon ya kabiri mu itsinda rimwe na Cape Verde na Nigeria ya kane mu itsinda rya gatatu akomerewe kandi agasabwa amanota menshi kugira ngo byibuze azatoranywe mu makipe 4 yitwaye neza ku mwanya wa kabiri akazakina mu yandi majonjora. Uko ibintu byifashe, ikipe ya Misiri iraribonye itike n'itsinda Djibouti ya nyuma muri iryo tsinda. Umukino kuri ubu uri gukinwa. Senegal nayo ifite amahirwe menshi cyane keretse ariyo iyibujije. Kuwa gatanu izakina na Sudani y'Epfo mbere yo kwakira Mauritania ku mukino wa nyuma ku cyumweru. Algeria yo irasabwa kunganya gusa na Somalia kuwa gatanu kugira ngo ibone itike, ndetse Cote d'Ivoire yo nitsinda umukino umwe mu mikino 2 ishigaje nayo ikazabona itike. Aho bigikomeye cyane ni mu itsinda rya gatatu nyuma yuko Afurika y'Epfo yambuwe amanota 3 kuko yakinisha umukinnyi utemewe ubwo yakinaga na Lesotho mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bafana ubu iranganya na Benin amanota 18, Benin ikayiza imbere mu bitego. Hari byinshi bizasobanuka ku mikino yo muri iri tsinda. Kuwa gatanu Benin izabiri Kigali ikina n'Amavubi nayo agifite amahirwe nubwo ari make kuko u Rwanda rutsinze uwo mukino narwo rwagira amanota 18. Gusa Afurika y'Epfo niyo ihabwa amahirwe menshi yo kurangiza iyoboye itsinda kuko imikino 2 isigaye izayikinira iwayo. Kuwa gatanu izakina na Zimbabwe Durban kuko ikibuga cya Zimbabwe kitemewe kwakira imikino mpuzamahanga. Ikazasoreza ku Rwanda kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Hagati aho Nigeria nayo isigaje imikino 2, umukino izakina na Lesotho ndetse n'uwo izakina na Benin. Gusa yo ikeneye gutsinda byibuze iyo mikino 2 hanyuma hakarebwa niba yaba ku mwanya wa kabiri w'amakipe yitwaye neza. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, abayobozi ba Arsenal batangiye kuganira hagati yabo ku bijyanye no kwagura ubushobozi bw'ikibuga cya Emirates. Ibiganiro biracyari mu ntangiriro, gusa hatangiye gutekerezwa uburyo imikino yo mu rugo yazajya ibera ku kibuga cya Wembley iyo gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa. Aha niho nsoreje ay'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, hari ibintu tutumvikanyeho biba ngombwa ko tubikemura mu buryo bw'amahoro. Ubwo rero nta kindi twari gukora kitari ugutandukana ngo umwe ajye ukwe n'undi ukwe. Kuki atatujyane twebwe? Namara kubona aho aba, abazashaka kujyana nawe bazagenda, abazashaka gusigarana nanjye basigare. Genzi gumanira nawe ntabwo nzakurikira mama. Uri kwese abana ngo iki Pasika? Ni 12:45 kuri BBC. Nkuko mubimenyereye buri wa gatatu ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore. Uyu munsi mwagiteguriye kandi murakizwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriyeho neza. Angelique Umuhoza w'imyaka 33 y'amavuko n'umubyeyi ukora ibijyanye na kawa, uhereye ku kuyihinga, kuyitunganya n'ibindi. Ariko afite umwihariko, gukunda kawa ngo byatumye yiga n'ibijyanye no kuyisogongera, umurimo amazemo imyaka 6. Kuri ubu akorera koperative Nyampinga y'abagore bahinga kawa mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Tumusura cyakoze twasanze yagiye hirya gato aho batunganyiriza kawa yoherezwa mu mahanga. Musanze kuri dry mill aho dushinzwe gutunganya ikawa yacu
twamaze gutunganya mu ruganda yumye tuba twaje kuyitonoza kugira ngo dutegure ikawa twohereza mu mahanga. Murabona nk'iyi mifuka ipanze gutya hari ranje ifite 15 kongeraho ni za kawa nini zoherezwa mu mahanga. Hari n'izindi kawa tugira za 13 nk'uko mubibona hano. Tuba dufite abaguzi rero batandukanye batubaza ingano zitandukanye. Ingano no kuvuga ubunini bwayo, size zayo, ubunini bwayo. Mbese iyi ngiye mwamaze gushira mu mufuka niyo mwohereza hanze? Yego, twohereza hanze ikawa y'icyatsi kibisi niyo kawa ducuruza ku isoko mpuzamahanga. Utwo rero tugira mu dukombe yo kunywa yo tuyitegura by'umwihariko hano mu Rwanda. Dufite n'uburyo dutegura nkeya dusogongera ku kazi. Dufite cupping lab ishinzwe gutunganyirizwamo izo kawa kugira ngo tumenye uburyohe bwazo bizadufashe kubahiriza ibyifuzo by'umuguzi ku isoko mpuzamahanga. Hanyuma musogongera yamaze gutekwa cyangwa iriya mbisi? Yego, nka protokole yo gusogongera ikawa uba ugomba gukaranga byibuze grama 100 kuri sampo. Sampo imwe ibihagarariwe n'amatase byibuze 3. Impamvu dutegura amatase arenze imwe ni ukugira ngo ubashe kumenya ese iyi sampo nateguye ni ibiki itandukaniyeho ko nateguye amatase asa, ni hehe nakura ikosa. Iyo umaze kunywa wumva ubusharire, uburemere, ibyo byose ugenda ubyumvamo mu ikawa uko ubyumva ubiha amanota. Ese iyo umuntu avuze ngo gusogongera ikawa, tuzi ko ikawa igira navangu cyanga gikomeye, ubasha kubitandukana gute muri ako kanya? Yego, mu masomo tuba twarahawe duhabwa amasomo yo kubasha gutandukanya ikawa zose, kuko nk'urugero ku munsi nshobora gusogongera sampo zitandukanye 20 kandi nkabasha kuziha amanota bitewe nuko zigiye zitandukanye. Ntugera ugasinda? Ntabwo nsinda, kuko mu bijyanye no kwiga gusogongera batubwira uburyo umusogongezi ibyo agomba gufata, uba ugomba kunywa amata ku munsi uko wasogongeye. Ibyo byose rero umuntu agenda byubahiriza kugira ngo umubiri ubashe kugomeza gukora neza, udasinda nk'uko muri kubivuga. Ibi byose ubu bumenyi bwose urimo kutubwira wabukuye? Nize ubuhinzi, nyuma yaho nza gufata amasomo ajyanye n'ibijyanye no gusogongera ikawa, nza gufata amasomo atandukanye ku bijyanye no kwita ku bwiza bwa kawa n'umusaruro. Birumva nagiye mbona amasertifika atandukanye ku bijyanye n'ikawa. Ibyo byose rero mvuga narabyize. Ibi bintu byose kwihebera ikawa wabihisemo ute? Kugira ngo nihebere ikawa ni inkuru ndende. Nakunze ikawa nkiri umwana, kuko ubwo urumva mu bwana bwanjye mbona ababyeyi bakorera ikawa, nkareba uburyo ikawa iturihirira ku ishuri. Nagize umuhate, numva nanjye ngize ishyaka ryo gukunda ikawa no kuyimenya, kuko njya guhitamo ishami niga nahisemo ubuhinzi, kuko abagoronome murabizi bakora ibintu bitandukanye, ariko numvaga mfite inyota yo kuzaba umugoronome ariko by'umwihariko w'ikawa. Naje kubigeraho rero, ngira n'uburyo bwiza bwo kuyikunda kurushaho, numva nshaka kuyimenya by'umwihariko, ari naho nahise mfata amasomo yo kumenya kuyinywa no kuyisogongera. Ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri ababyeyi bawe bari abahinzi ba kawa? Ababyeyi banjye ni abahinzi ba kawa, n'uyu munsi baracyari abahinzi ba kawa. Uyu munsi iyo bakubona nawe uri umusogongezi wo ku rwego rw'igihugu babivugaho iki? Barishima, baranezerwa, kuko tuvuka turi abana 6 nk'abandi imfura. Abandi bari mu yindi mirimo igiye itandukanye uretse giye gusa bakurikiye iby'ikawa, baranezerwa. Angeli, abadamu benshi navuga ngo bari ku rwego rwo kuba abasogongezi b'ikawa hano mu Rwanda? Ntabwo ari benshi. Numva nezerewe, ariko by'umwihariko numva nifuza kurushaho, kuko kuri njye mba mbona iyi ari nk'intangiriro, kuko nk'ubu mfite icyifuzo cyo kuzaba umusogongezi wa Q grade. Ni nka diplome y'umusogongezi noneho ku rwego mpuzamahanga. Ndumva nta mahoro mfite ntarabona Q grade. Angelique Umuhoza wihebeye ikawa, ubu akaba ari umusogongezi wayo ku rwego rw'igihugu. Ni naha dusoreje, muramuke neza.
urakoze Yvette Kabatesi muri icyo kiganiro cy'abagore nicyo rero kisoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 n'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Amakuru yacu utumvise kuri radiyo yo arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. mwakoze kwitamo BBC Gahuza Muryango.